Izvolite, gospodin Dodik. U okviru ove točke dnevnog reda želim da se referiram na praksu koju je uspostavljena u predsjedništvu, da se spoljno politička pitanja rješavaju mimo odluka predsjedništva i da je sve vidljivije da se unilateralnim djelovanjem pokušava riješiti mnoga pitanja koja nisu usaglašena. Očigledno da Ministarstvo spoljnih poslova ne ostvaruje svoj zadatak i nismo vidjeli u ovom zapisniku i zato i protestujem i zato pokušavam da nađem nigdje odluka koje su omogućile nastup predsjedavajućem u Savjetu bezbednosti i ponašanje ambasadora koji se nalaze na različitim pozicijama u multilateralnim i drugim institucijama i njihovo samostalno, bez odluka predsjedništva, podrške određenim aktima i dokumentima. Želim da konstatujem da ovdje, imajući u vidu da je najvažnije spoljno političko pitanje u ovom vremenu bilo odnos prema ratu u Ukrajini, da predsjedništvo nije donijelo ni jedan stav, ni jedan zaključak koji bi bio omogućio da se Bosna i Hercegovina pridruži bilo koje tačke dnevnog reda, da je samo politička karikatura činjenica da se to poziva na neku strategiju koja odlučuje o nekim važnim pitanjima, odnosno generalnim stvarima, a da se pojedinačne tačke dnevnog reda ovdje nigdje ne vide u zapisniku, a Bosna i Hercegovina pokušava da pošalje poruku da je u tom učestvovalo. Želim da se konstatujem da nikada predsjedništvo nije donijelo nijedan akt koji bi dao pravo ambasadorima Ujedinjenim nacijama i drugim multilateralnim organizacijama da se pridruže politikama koje su u tom pogledu išle. S druge strane, gospodin predsjedavajući predsjedništva je boravio u Ujedinjenim nacijama i na sjednici Savjeta bezbednosti. On to nije učinio u skladu sa odlukom predsjedništva, ona je bila obavezna i time ste prekršili Poslovnik o radu ovog predsjedništva i niz zakona koji regulišu spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini, prije svega činjenica da predsjedništvo mora da donosi odluke, a znamo kako on to čini i šta čini u skladu sa Poslovnikom o radu i zakonima. Praksa koju ste uveli ovdje je pogubna za Bosnu i Hercegovini i dovodi do kraha institucija u Bosni i Hercegovini i neće odvesti daleko ukupne politike koje možda na početku vama djeluju da daju neke rezultate, ali u svakom slučaju mislim da ova vrsta ponašanja apsolutno je nedopustiva i da je kršenje osnovnih akata na kojima se zasniva i spoljna politika Bosne i Hercegovine, dakle funkcionisanje svih sistema, svih organa u sistemu spoljne politike, a naravno i u ovom dijelu koji govorimo, to je Poslovnik o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da bi se mogli iznositi stavovi, praksa koja je bila do sada je značila da predsjedništvo može odlučiti da predsjedavajući jedan od članova predsjedništva može otići na neki sastanak, ali ako je to u ime predsjedništva, onda se moraju kasnije, odnosno prije tog sastanka dogovoriti stavovi koji su zajednički i koji se samo mogu na taj način prezentovati. Vidljivo je da u ovom ponašanju vidimo samo afirmaciju jednih političkih stavova koji nisu usaglašene na predsjedništvu, mogu da budu stavovi Bosne i Hercegovine. Vješto se koristi prilika da se ostrašćenost koju vidimo na međunarodnoj sceni iskoristi kako bi se pobrali neki mali aplauzi, ali suštinski ono što vidimo jeste urušavanje same konfiguracije predsjedništva i mehanizma spoljne politike i to je nedopustivo, ja to osuđujem i tražim odgovornost za tako nešto. U svakom slučaju mislim da tu praksu treba što prije prekinuti, sjednice se moraju, ja sam bio na svim sjednicama, nigdje nemamo nijednu odluku o tome, zato ovaj zapisnik je manjkav u tom dijelu, on samo može da bude dokaz da upravo ovo što ja govorim je sve tačno. Dakle, ja sam boravio u Briselu na sastanku i večeri koje je organizovao komesar za spoljne pitanje i bezbednost. Želim da vas obavijestim da sam bio u bilateralnom sastanku sa gospodinom Baronom i njegovim timom. Oni su svi usmjereni ka jednom temi, a to je tema vezano za Rusiju i rat u Ukrajini i sankcije, paket 6. i 7. paket sankcija. I zajednička večera bila je posvećena upravo tom pitanju, isključivo samo tom pitanju, gotovo da se nije dozvoljavalo izvan toga bilo šta diskutovati, osim, dakle, traženje da se Balkan solidariše s tim i da bukvalno prati politike Evropske unije na tom planu.
i ponegdje se razgovaralo isključivo o posljedicama koje imaju za to. Želim da vam kažem da sam ja predočio ono što mislim da je istina, a to je da predsjedništvo o tome nema stav, da u tom pogledu zauzimamo neutralni stav i da sve akcije koje su u tom pogledu poduzete apsolutno nisu ništavne i da ne mogu da budu predmet implementacije, sve dok predsjedništvo ne donese tu odluku. Dakle, što se tiče drugih zemalja, moram da kažem da je Srbija kroz prisustvo gospodina Vučića isključivo tvrdila da neće se uvoditi nikakve sankcije Rusiji. S druge strane, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, naravno, Albanija i takozvano Kosovo su bili, naravno, za solidarnost i oni su već poduzeli neke mjere. To je što se tiče na kraju moje informacije o mom boravku. U međuvremenu nisam imao nikakve druge kontakte sa bilo kim što bi bilo važno. Želim još jednom da naglasim da praksa koju ste uspostavili ovdje, da djelujete unilateralno, apsolutno je nedopustiva, krši sve procedure, postojeću praksu, ima elemente krivične odgovornosti i kao član predsjedništva ja ću to u procedurama za koje mislim da su potrebne i djelovati na taj način. Hvala vam. Hvala lijepo. Dalje, ko želi da govori o zapisniku, dozvolite meni da iznesem nekoliko komentara vezano za zapisnik. Dakle, ja ću podržati zapisnik ovakav kakav jeste, glasat ću, ali imajući u vidu moje diskusije na prošloj sjednici vezano za način odlučivanja i glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda u situaciji kada član predsjedništva nije prisutan, ja ostajem kod svih onih komentara koje sam tamo dao. Zapisnik ne odražava ove komentare, ja imam svoj pogled, ali i mislim da je moguće da se donose odluke, da se radi u prvom i u drugom krugu. Moji komentari vezano za izjavljivanje vitalnog entitetskog interesa također potpunosti ostaju, ali budući da je rezultat te sjednice da su odluke donesene, ja neću osporavati zapisnik, ali samo da znate da to što ću ja danas glasati za zapisnik u stvari nije uspostavljanje neke prakse unutar predsjedništva, ja kod svojih stavova u cijelosti ostajem. Druga stvar koja je vezana za komentare gospodina Dodika i ja želim da se prilikom zapisnika referiram na tu temu. Dakle, tačno je da sam ja putovao i boravio u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Nakon što sam obaviješten da predsjedavajući Vijeća ministara želi da prisustvuje sjednici Vijeća sigurnosti Bosnu i Hercegovinu, predstavlja ambasador u Vijeću sigurnosti i Bosnu i Hercegovinu predstavlja predsjedavajući predsjedništva. Pročitajte član 6, prvu tačku koja govori o ingerencijama predsjedavajućeg predsjedništva, Poslovnika o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa ćete jasno vidjeti da tamo piše da je osnovni zadatak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine da predstavlja predsjedništvo i Bosnu i Hercegovinu. Tako to tamo piše, naravno, u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonima, i ako nađete išta što sam ja tamo uradio, a da je suprotno zakonu, suprotno Ustavu, suprotno politikama koje smo mi utvrdili, onda mi to kažete. To je dakle jedna stvar. Druga stvar, Bosna i Hercegovina kada je u pitanju Ukrajina, o tome smo mi već raspravljali, odnosno iznosili svoje stavove ovdje na predsjedništvu, ima stavove i pitanje je sada tumačenja tih stavova. Ja smatram da je sve ono što je urađeno kada je u pitanju odnos prema agresiji na Ukrajinu od strane institucija Bosne i Hercegovine, dakle Ministarstva vanjskih poslova i naših diplomatskih predstavnika u skladu sa politikama koje je utvrdila institucija Bosne i Hercegovine koja se zove predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Naravno, i to želim da kažem na kraju, niko ne bi bio sretniji od mene da mi ovdje u Bosni i Hercegovini, pa i nas 3 člana predsjedništva, u potpunosti poštujemo okvir u kojem se danas nalazimo i koji je na snazi u Bosni i Hercegovini. Ja sam o tome mnogo puta govorio, bila bi to jedna potpuno druga atmosfera, bila bi to jedna konstruktivna atmosfera i ja mislim da bi bila u interesu svih nas koji živimo u Bosni i Hercegovini. Dakle, postupci
na koje ste se vi referirali, gospodine Dodik, su postupci koji su jednostavno se morali poduzeti da bi se do kraja ispoštovao Ustav, ispoštovao zakon i utvrdile politike. Ja ću ovdje stati, neću dalje otvarati raspravu, mnogo smo puta na tu temu govorili i sada vas pitam za ključnu raspravu, ko je za zapisnik, ko je za? Mogu li još nešto reći? Naravno da možete. Možete. Dakle, vi ste promašali sve, gospodin Džaferović. Ako baš hoćete da se bavimo normama, ja očekujem od vas da ste pedantni o tome, da ste morali da pročitate član 6, stav G, koji kaže da zastupa predsjedavajući, zastupa usaglašene stavove predsjedništva. A šta ste vi zastupali? Samo vi nešto to Dobro, ja vas pitam, vi ćete da pročitate? Pročitao sam nekako. Pa pročito, pa što onda niste rekli kad ste diskutovali? Ovo vam djeluje kao neki ne možete izlazi iz toga svega. Vi mijenjate, ušte ustavnu praksu i ušte praksu rada predsjedništva. To nije fair. Nije očekivalo se od vas. To što vi imate želju za neke uspjehe i tako da je, to je neka druga priča. Ovdje piše da je jedini koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu predsjedništvo, a ne predsjedavajući, i da predsjedavajući to može, kao i svaki član predsjedništva. Samo na takvim sastancima na koji ste vi bili, da predstavlja usaglašene stavove predsjedništva značajnim pitanjem pred javnosti, pred drugim institucijama Bosne i Hercegovine i u inostranstvu posebno, pa 3 člana predsjedništva ne mogu zajednički da tome pristuju. Znači sve ste prekršili. I pokušavate da sada nama ovdje podvalite kako vi ste Marija Djeva o tome, ja. Dakle, niste. Piše ovdje, ovo je dakle, Ustav i Poslovnik o radu. Uzmite pa pogledajte ovo. Šta piše ovdje? Poglavlje 2, uređenje predsjedništva, poglavlje A, predsjedavajući. I onda kaže fin. Jeste, piše u stav A da vi predstavljate predsjedavajući predsjedništvo, da, predstavlja predsjedništvo i Bosnu i Hercegovinu. Znači, vi predstavljate predsjedništvo, a predsjedništvo predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu da vjerujem da s ovim bazičnim stvarima mi ovdje sada diskutiramo. Ja moram to da kažem da ste vi prekršili ovaj poslovnik i da ste vi unilateralno djelovali, da niste zastupali stave koje ovo predsjedništvo usvojilo. Nemojte da podvaljujete nama ovdje i javnosti tu vrstu priče. Pročitajte Ustav i pročitajte dobro i dosljedno poslovnik. Vi ste pravnik, ja nisam. Da, ja sam pravnik i nikome ja ništa ne podvaljujem, ja sam samo pročitao ono što piše u poslovniku. Molim vas sad, ako ste vi završili, samo da ja nastavim. Šta ste pročitali? U poslovniku piše ovo što ja čitam, ono što piše. Dakle, i uopšte nisam ništa izmislio, nisam karikirao, nisam ništa učinio. Jeste li završili diskusiju? Evo kažem, dakle, ovdje piše da predsjedavajući predsjedništvo pod A predstavlja predsjedništvo i Bosnu i Hercegovinu. Da pod B učestvuje u pripremi saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva. Pod B potpisuje akte koje donosi predsjedništvo. Pod G zastupa usaglašene stavove predsjedništva o značajnim pitanjima pred javnosti i pred drugim institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Posebno kada 3 člana predsjedništva ne mogu da zajednički pristuju. Da ste još obavezni da se držite zajedničkih stava. A vi ste sam držali stavova svoje strukture i ništa više. Dakle, pod D inicira raspravu o pitanjima iz nadležnosti predsjedništva. Pod Đ brine o primjeni ovog poslovnika. Znači, to ste prekršili. Poslovnik ste prekršili. Po svim njegovim odredbama. Jeste li završili diskusiju? Da, sam završio. Hvala vam lijepo, gospodine Dodik. Dakle, ništa ja prekršio nisam, ja sam poštovao poslovnik i pročitao sam ključnu rečenicu. Tačno je da predsjedavajući predsjedništva zastupa usaglašene stavove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavlja Bosnu i Hercegovinu, to znači da poštuje Ustav, poštuje zakone, poštuje sve ono što piše. Sve to stoji što ste vi napisali. Međutim, ovdje je ključni problem u tome što mi na sceni unutar Bosne i Hercegovine imamo politike koje odstupaju od Ustava, koje odstupaju od važećih zakona, a vi meni kažete šta sam ja tamo rekao, a da nije u skladu sa Ustavom, zakonima i važećim okvirom Bosne i Hercegovine. Prema tome, rekao sam, najsretniji bi čovjek bio
da Bosna i Hercegovina danas nije u ovoj situaciji, da poštujemo svi, sve što imamo, i Ustavni sud, i visokog predstavnika, i Evropsku konvenciju, i sve ono što moramo da poštujemo, što je važeći okvir. Ja sam kao predsjedavajući predsjedništva dužan da to poštujem. I ako sam ja iznad toga izašao, onda stoji moja odgovornost. Nisam izašao iznad toga. Predsjedavajući Vijeća ministara, uzmite zakon o Vijeću ministara pa pročitajte. On koordinira rad Vijeća ministara i predstavlja Vijeće ministara, ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, vi izvolite, gospodine Dodik, poduzimajte sve što mislite da trebate da poduzimate. Ja sam vaše komentare saslušao, oni su ušli u zapisnik, molim da se i ovi moji komentari unesu u zapisnik i sada zaključujem raspravu i pitam vas... Mogu još, ne možete zaključiti raspravu, dok se god ima ko šta reći ovdje. Tražite ponovo reći. Namjerno izigravate ovaj poslovnik. Vi niste taj koji možete da odlučujete šta, kakva je atmosfera u društvu, šta se dešava. Vi možete da imate svoj stav. Ali ako nastupate u ime predsjedništva, onda morate da se držite poslovnika. Poslovnik kaže da na svim sastancima vi morate da držite usaglašeni stavova predsjedništva. Prije svega, nije bilo odluke da vi tamo idete i drugo, nije bilo usaglašeni stavova. To što vi mislite da je dovoljno ispravno da se vi pozivate na neku opštu atmosferu, to nema nikakvog značaja sa ovim ovdje što piše. Prema tome vi ste prekršili sve što ste mogli da prekršite. I time ste uveli jednu sasvim novu dimenziju i razbili ste ovo predsjedništvo do mjere da je apsolutno izgubilo bilo kakvi smisao. Ako vi mislite da će neko ovdje biti kebana za vaše gluposti koje vi radite po svijetu i koje vi zastupate, zato što vam tapšu po ramenu sada neki ljudi sa zapada, to je neko drugo pitanje. To vi upražnjavajte kao politički aktivist, kao član predsjedništva i kao predsjedavajući, morate se pridržavati ovoga što piše ovdje. Predsjedavajući predsjedništvo predstavlja predsjedništvo. Predsjedništvo predstavlja. A onda i Bosnu i Hercegovinu. I onda se kaže da zastupa usaglašene stavove. Zar ima nešto jasnije od ovoga? Pa ovo je održalo ovo predsjedništvo 20 godina koje ste vi srušili s takvim ponašanjem. Vi ga rušite. Vi ćete ga dovesti do beznačaja. I morali ste, ako već hoćete da držite sustava kao pravnik koji se ovdje sad predstavlja nama kao dobar znalac, onda tamo piše da je predsjedništvo pomoćni organ, odnosno da je savjet ministara pomoćni organ predsjedništva, ili tako? Jel piše u Ustavu tako? Vi to zaobilazite. Dakle, dajte da diskusujemo o tom svemu. Dakle, niste uradili kako je trebalo, prekršili ste ovaj poslovnik, prekršili ste Ustav, prekršili ste praksu i prekršili ste sve što ste mogli prekršiti. Sve poglavlja ovog poslovnika, kad sada vidim, vi ste od A pa do I. Po ovom članu 6, koji govori o predsjedavajućim njegovim ovlaštenjima. Vi niste ništa iznad nas dvojice, ostali koji smo članovi predsjedništva. Predsjedništvo je organ, vi niste organ. Vi ste samo član predsjedništva. To što obavljate tehničke poslove predsjedavajućeg, ovdje je tačno napisano kako to treba da radite. Ne možete vi shodno svom osjećaju stvari ponašati se tako. Ja se tako nisam ponašao. Ni na jedan način nigdje nisam postupio tako kao što ste vi. I pokušavate da napravite priču o tome kako neko drugi ruši ovdje, a da vi ste ti koji nešto brane. Sve što srušite, to možete srušiti. Ovim svojim ponašanjem dozvolom da ministar inostranih poslova nakon 3 godine nije uspio i nakon sjednica predsjedništva nije htio da niveliše odnose u okviru Ministarstva inostranih poslova, sve je jasno ovdje. Vi imate svoju određenu politiku koju ovdje provodite, a drugima pokušavate da pripišete da nešto drugo radi. Gospodine, imate odgovornost. Najpametnije bi bilo da podnesete ostavku na ovom mjestu tvrdeći da niste prekršili, sve ste prekršili. Vrijeme je da pokažete da ste odgovorni. Ako volite ovu zemlju, onda to uradite. Ali pošto vi pokušavate da napravite samo zemlju po svojim uzancama, to je neko drugo pitanje. Ja to razumijem što vi radite, ali to vam neće proći. Neće proći zato što ovdje piše da vi niste u pravu i niste postupali kako treba. To što ste vi mislili da će ovaj uraditi nešto ili neće uraditi, to je samo vaša izgovor. To je samo vaš izgovor. I na kraju, i da je on odšao, da vi niste. Više bi on zastupao Bosnu i Hercegovinu nešto ste vi zastupali. Vi ste je srušili na ovaj način. Vaše ocjene o tome, na koji način ste to uradili, govore o tome šta je vaše, zašto se niste referirali na mnoge elemente kršenja Dejtonskog sporazuma. Pa vaša stranka u svom programu nema Dejtonski sporazum. Ona ima rušenje Dejtonske strukture. I to je osnovno što vi ima. I vi to zato kao predan član tog
te stranke to i radi. Zašto niste se referirali na mnoge izjave koje su došli sa strane vaših šefova ili vaših saradnika u partiju koji govore o tome kako manjina neće odlučivati, navodno da ima neka formirana većina, ili koji govore o tome da samo je sreća što su džamije pune i da mladi tamo koji dolaze su garant za Bosnu i Hercegovinu. Je to Bosna i Hercegovina koju vi hoćete? I onda odete i na ovaj način to. I šta vi mislite, da mi ne možemo da vidimo to na način kako ja sad govorim? Prekršili ste Poslovnik i podnesete ostavku. To je jedino što možete uraditi. Jeste završili s diskusijom? Jesam. Nisam kraja, imat ću još, ali sad jesam za ovaj dio. Dakle, hvala vam lijepo. Ostajem kod svega onoga što sam rekao i ja se borim za Bosnu i Hercegovinu kako je definirana sadašnjim rješenjima. Prestanite u Skupštini Republike Srpske rušiti zakone koje smo usvojili unilateralno. To vi govorite, doćete, ja govorim ovdje o predsjedniku. Dakle, ja vama govorim da ja zastupam okvir onakav kakav jeste. Gospodine, nema okvir. Poštujmo, molim vas, sad ja govorim, poštujmo dakle sve zakone i sve odluke koje imamo na snazi i nikakvih problema neće biti. I ja se ponašam tako. I nikako drugačije. Okej, mogu? Da, izvolite. Pa vi ste potpuni licemjer. Vi pričate opšte politiku, jeste? Mislim, nemojte da vrijeđate. Gospodin Dodik, nemojte da vrijeđate. Ja ništa, ovo je licemjerna politika, licemjeran pokušaj izlaženja iz stupice u koju ste samo upali. Evo ja vam govorim ovdje šta radi predsjedavajući predsjedništvo. Ja ne govorim ovdje šta radi Džaferović kao aktivista stranke. Radite što god hoćete. Ovo je predsjedništvo, gospodine. Ovdje piše šta vi mora da radite. I ovdje tačno piše kako možete da radite. Ne možete drugčije da radite, nek baš ovako. A to što ste vi član stranke, radite kako god, i stave, iznosite gdje god hoćete. Imate čak pravo da kao član predsjedništva to radite, iznosite, ali nemate pravo da u ime predsjedništva to radite, ja to govorim. Vi se naravno nećete složiti tim, ali ja mislim da ste prekršili ovaj ustav i prekršili ste i doveli Bosnu i Hercegovinu jednu sasvim novu situaciju, jednu novu praksu. Preko ovog se neće lako proći. Dobro. Dakle, vi imate pravo da mislite tako kako mislite, ja mislim ovako kako sam govorio. Zaključujem raspravu i